den komme duakume islamunge bodu laskarge macce kommes bekalak virkura bafa laskarge tirin bayakagin itur rasulullah ifan kottege kariya badagin hangurama kurabate hatarwana re laskarge harasge veriyakan hunnevi umar gifane mirege harasai rafterin sidru nukumegin filan ole yahudiyaka dimave emiha hayyar kurabagin rasulullah ifan gariha ginna afuwe mikadege wara binun rifa danna afiyati bekalun timangi jan salame kurabafi wiya te bekaluna bara faida huri kamige macce magdakka difa hurime den enage janan amankan debima danna afiye timan mikillai nukin iru killage mihun bara birwetiwegen emihunge amjarin shaqqiwe kiye kotiye fonwaniye emihun uleni amjarin etana fonwafa den komme gotibiya smadama nukume hangurama kurashe teba mihuna mikilla hifijenama mikillaga huri hanguramage samanta forwafa huri tan dakka hurime itanga dahanatakai kanitakai lonsitan hunna hutteve adi hasaruga tibegen hangurama kura bodisi saalangatakai far wattan ege darak wadigen far kari yadda dabbabataves hunna hutteve etagiti tiabe ekadun milku kurabaniko denhuri huriha killai fatahu kurabmaki dadi paseha kamike enon killatawge bar kenuriye den kitamme barek kurames onnani eba mihunge haditakun kura hibbarike den mimiha daskaruge tirega hayyeruga bahattu afiye mire itu rasulullah igfan ashab ekalim tirega hadis kurebiye madama hanguramaage dida deba huri maras kalangiya iswamige rasula lobe wodigem ba bekalkate dem muhajiriya bekalunai ansoriya bekalun rekurebi madamaage dida libun ediye ditibwa halge umar gifan bidalwiye ere nuni awrin verikan edum rek nade dem fahe fatiswe alibumun fatisnawad flahu itu rasulullah igfan ali igfan ko baatu aswafiye ikal igfan wadagin iru ikal igfan ge deloflamme ramadge ajaskam pro jegin lofle nudile den itu rasulullah igfan ikal igfan ge deloflak fumele bomon kulliyaka fasiha pro saf wejje den ali igfan ge aplak hanguramaage dida debba hangurame nukunne man amur kurabafiye ali igfan islam ge laskar vitirem bekagin kotteyai dimaya badagin iru kottege mihun hangurame nukunne niye deba mihun hangurame safadal mafo yahudinge terem fahodawanak nukume hangurame gwafiye ali igfan mihayai hamada deba kura irukokun emiha qasul kurabafiye den nukuti mihanguramaage wahaka dakka bay mihun hisabapure kambodkokun ole murhibe minaiki iskolum bodu bar huri hanguramaage kantaka kuladana fahodawane meve ali igfanai enayai dekagum hamada debagin hangurame barak gina goitta bayanti mihuna dekkema fo murhib qasul wejje denno kuti enage koy yasire zubair gufange aprun ena qatul wejje demfe islamunge laskaru yahudinge maccan eki ekachkan hamadadi emihun tivitanum fahaj jassa hanguram gadave kuda irkolokafo emihun baljwegen dubagin fuwe islamunge laskaru emihun fahagatun emihun dubagati denhuri killaya adimate naime kiye killa islamuna fatah wejje mikillayen barak gina kanayai adi enon take dibijje den islamunge laskaru yahudin gos wain sahabe kiye killa hasar kurba fuwe mikotte kurmatiya yahudin waran hibara ekwa hanguramkok islamun hisab ka fata jehem beswiye ekmak habbabun munzir gifanu ge laskar anikka hibbar kuriyan nere yahudinai hamada debba emihum barikofa gos mikillaya bade killa fatah kurba fiye den yahudin ge verin gos wani gullate kiye killayate sahabe kiyun killayin bes islamunna baragina gani malibune ekmak hangurama nimijjama daandin kaatake chai ahak kande takiti beer echigga nujehuman amur kurbafiye den islamge lashkar gullate kiye killage hasaruga tindoswanen tibbafiye yahudi mikillage doroste bandukoggen tibete tinduha pawga ikillayak fengingoswa im magtakku emache yahudiye ko dalil ko digin islamum mi magta bandukollumun yahudin kotte nukume warak gada hibarai ekwa hanguram kuruma pawga bajiwegen dubbaganna jehi shaqqiwe kiye kottem bami hungos rakawegen fuwe islamum bamihum faha agos mikotein ubayye kiye killage hasara fatwafiye mitanga aves warak gada hangurama uma fahuga mikilla fatwa wejje mi hanguramaga abu dujanat gifanun ajab wafada hibar kurebiye dem bamihum rakatir vegati bariye kiye killage mitanga war rakatir vegen tive duni ukam parafuwe mikillage mihun naki duni ukuma bis ma koladana bayke den islamge laskar mikillage macha bodet saalanga tibba iliyai duni ukam parafuwe maaka bodu undagudeka inuda mikilla ves fatah wejje mitanu waragina jokambar tabis ghanima biye mitagetiga islamun kakkan ulenikon itu rasulullah ifan hadis kurebiye
tiaba mihun tia taketi doegen kakkate den tibi dusminun filan diei kusabate wikie kotte reve islamun emihun fahagos ekotein qamusa wikie killa hasar kurbafu mikillage hasaruga wi duswanen tibbiyam fawga ali gifan ga apple gumacca mikilla fatah wejje mikillai nerewon sabuyuge telega huyayibun akhtabge dalikamun safiya ve den islamunge laskar watiyuge killayai sulalimge killayai de killa hasar kurbafu mi de killage mihun aman edigen itu rasulullah gifan ga ali hannu kujawwe emihun eduni evrenge amdalinai gagahuri feramagin khaybaruge bin dukafa fabagin diumate midin iturke gifan qabul kurbafu maatura mudalif warwa gadare kofi mih qatul qurbani kama shartu kurbiye mide kote nerewunu ganimak tirega sateka dahana hatar sateka kandi enhas lonsi fat sateka arabi duni dani nukte adi tawrat lifahuri eta sohfe nerevi eta giti yahudin edgatima emihun debafiye hoya yubun akhtabge ganatake kunafatun abil haqiq farwagin nudakkagin uleniko eta giti huritan rasulullah ifan angawagin etakiti neruwafa ikkada shartuge maccan ena qatul kurbafiye etakiti tirega waran agu arahuri warak gina gahanatan hutte mihanguramatoge tirega itu rasulullah ifanuge warabes gina mu'jizat takai aji gifanai adi ehembes ashabe ekajunge warak gina karamat tafawiye khaybaruge ekkilaiga bantu gofawri bod dorottige bod dorfe ganduga huri fala ulagandiga aji gifanum hippafa damwaga tumun e dorfe gandu luswale ba kejefan isteribul matiga amrada bafa illawale bima dihariyan hisabat duragos jei binganan ekkan gamagen fa oba anedwa baruhuri dihamihun hifa e dorfe gale none gune ashabe kajun kure khaybar hanguram tawga shahidu fanar be kajune yahudin eterein nuadiha timmihun qatul wiye salamai sallallahu alaihi itu rasulullah igfanu khaybar hipagin etanga wadagin hunnwaniko yahudin angenaku bakari pekab dihadagin fiegin genas kejefana beduman arwafiye ifang etikolen angafla labbafa ega biheba kan ingo wadagin ellwada bafiye ituru kejefana gadihuga fari kulwan tibbe be kajun kure bisrubun barraw gifanan e maskole fari kulbikin hama ewagutu me wahar wije abu bakr gifanos e maskole ga dappolo elubikam ga biye rasulullah ifan hama ewagutu me debom fari fulu matiga kawakol turkure biye mikamai ikugame ituru kejefana abu bakr gifana idebe kajun awharawi e bihage sabun kam ga biye e bihali kam jegi gennaage waakulu dekkima dennebiye alugunu ekanta kula gotaki kejefana ki nabi yokkam ga wanina tiya ingodage fodan ingodage paane nonnama kejefana ge undagunu mistakunnan aram diddani taye mihem bone ekam jegi islam ejje den ekam jegi kimen afu kurbaati safiyatu gefanu ge kawani fu khaybar hippe nasul dibodagin itanga hunnawa hoya yubun akhtab ge dalikamen safiyatu gefanu minimum kuraba ikamana islami wadagatu ikamana yai kawani fu balwa fi mut'a kawani haram kurbu salamai sallallahu alaihi rasulullah ifan khaybar ga hunnawa mut'a kawani haram kurba kan enge wiye mut'a kawani yaki waki muddatakan inna ke ei jahiliya zamanuga arabini terega jaiz kam ke islam din aw mafahwis duskole banding ekan hingamun aye ituru ke ifan khaybar ga hunnawa islam dinuga ekan haram ejjikan angwa fiye hama ifadain ahliya himaru ge mas haram kam bis angwa fiye islam ge laskaruga eduwa kakkafa hori mastabis ukalibiye habus kariyan hijriya badagin tibbe bekalun rujuwa wadagatu khaybar ge hangurama nimuntana habus kariyan hijriya badagin tibbe islamunge emme bekalun nagin abu talib gifui jafur gifan wadagin fiye ikali gifan ge alihuga abu sufyan ge di habibat gifan mis wadagate adi abu musa al-ashari gifan ge qawmunge mihunagin ikali gifan mis wadagate mi bekalun wadagati habus karaga diha aharwanin tibba fe adi yaman karage dawswan hage mihum bis islam ge atreje miemmen awmun itu rasulullah gifan waran ufaful kurebiye miemmen namme khaybarun sulhaga fatahbi likillah ghanima in ba'd biye bukhariyi muslim ga abu musa al-ashari gifan ge kibain riwayat ge be abu musa al-ashari gifan vidalbiye ahur men yaman karaga tibba itu rasulullah gifan nabi kam dawa kurba ba ka ibi ikale gifan khabar ta filan parabiye den ahurinai ahuringe dotta tivi devebe nai itu ke gifan gariyan hijriya diuman ahurmenge qawmun fansas timmi hunagi nuku jeyimo den ahurmen nawakan aragin hijaz kare da datur kuraniko behigen devni habus kare fe etanun ahurmen nai
Ja'far ibn Abi Talib gifana ibaddal vijje ekali gifana vidal vijje timam membes mitivi itu Rasulullah gifana fonu vima mitanan hijran ahe tibami humbes itu ekali gifana kibain khabar fulen atwijjama daanden ragali mitanga tibme den etanga wara fasihaka matiga ahur mennai ebe kalunai tibiye den ebe kalun itu ekali gifana gariya bada gatuan engeyima ebe kalunai ikwa ahur membes itu Rasulullah gifana arihan airu ekali gifana hunnevi khaybar hippagin itange إلى آخر الحديث. أبو هريرة كفاناي كليفانو قوم داوت وانهامي هناي يتر رسول الله كفانو أريان أي بس يتر كليفانو خيبر هنوني كره مواهك أبو هريرة كفانو رواك رباير بلال وي أهرمين يتر رسول الله كفانو أريان أنان عاس مدينة إريك فتس نماد أهرمين كلي سباع بن عرفطت كفانو فهيبلو دين كليفانو أهرمين كابوتك جبابا خيبر فنو بما إتنا ديايرو itu Rasulullah ikman hunnevi kusayabati vikiye kotte hasor kurobaginne etam fatahavi aharmin etanga tibay salam wanga Hajjaj bin Allat islami walagin itu Rasulullah ikman gariya balaga tibes itu ke ikman khaybar ga hunnoni kore mikaje ikman ki wara mudagina bekarike ekal ikman islam mifa denni biye algonu waragina mudata makka ga in algonu ambak watuga we adi makka ge ekek mihun gatuga algonu annang waragina darani meswe emi honan algun islam bejikan engumuge kuriga eteketi atlan diumang amor fro devung edeme islam bejikan engi janama emi hun emudajen nudenete dem mikamang amor fro debe afie den kayegwan makkaya badagatuna tayyar kurba fa den nebiye makka ge mihun ge gatuga algun dakkan hitan eriha waake dekkum ge amor fro nudebiyeka fasiye ekon algun ge mudajen nudibene dem mi amor fro debe afie ekayegwan vidalu ye den awrme makkaya gos ermun gresung hage mihun ahrin kuren khabar ehman ebje erum ibamihun tibi itu Rasulullah gifanu khaybarai hangramiya badage wahake iwikin ke gifanu etanum baji wada ganwane ekam hiko gembaran ufalige ekay gifan baji wada gatmai gado wada gatmai mi degotuge macca dede debamihun ge metuga jawabe harad kiya fauswe mi huriha kame ahrinnan emihun ge bastakum ulum filmun emihuna bunefime ahrin ge kibaga huri tibamihun uhawane khabare den emmen ebbegatima bunefime Muhammad gifana ikadifan gasab ekadum mifaru noni anguramaga hatiyar furihamen hori angurameri bayaka baddal eba kure biheye mihinkam mifaru bajivi gotaka bayibes noe mihar emihun ekadifan hayer kogin eba olete emihun bolete ahurmennak ekadifan kate kamen nukuranu ekadifan gengos deni makkayan ekadifan qawmuge mihunate ahure miyei yahudi madina ge mihun atum ferun ganima vikweirun etanum vyafari kole Qur'an me hita muda kolen hodare yeba mihun bes ahurinak darati mihun atun etkole beto bala dere ehem vyafari wedingi kurin nudewni viyaka faadain nibene dem makka gitirega mi khabaru hingon eki ekachkan emmenam miwahata dakka wa ufa Qur'an para fuwe adi mi khabaru gena hajjajuge darani mis awas awahannaga enaen ada Qur'an para fuwe makka ga nikmati islamun mi khabar dibigen balan hitam ko fuwe migotungos Abbas gifana mi khabar dibi wadagin hayran provegin hajjaju ge gasan ekaj gifan ge alak fonu bagin bidal biye kalege mirasatiya genai tedu khabaraka buma bure maras kajange kiri tuantaka ma bode mina bnefiye algun mire ekaj gifana baddal kurange badame dannawase dem mire ge reganuga hajjaju gos Abbas gifana baddal kun hajjaju makkain faaba tindu usmanen siru kurbagin hunnewan huwa kurwafa tedu khabar rangala dannafiye අනිද්දෝග හවීරු හජ්ජාජි මක්කායින් නොකම මදීනා දතුරු කොෆිය මිදොස්තෝගා අබ්බාස් ගිෆාන් ගේම් බේර නොකම වඩාගෙන් බස් නෝලුපතේ දෙන් තින්දුව සුමෆෝ අබ්බාස් ගිෆාන් වර රීත් හෙදුම් කොලේ ලබ්බා හුවඳු ලබ්බා නජහෙති වඩාගෙන් හරම් පුරුගේ තිරේගා කුරයිස් වංහාගේ බොඩුන් තිබේ මජ්ජිස වඩාගෙන් මෙබෑමියු zaazatan හියුලෙන් ෆෙරීමා විදාල විජ්ජේ තිබෑමියු මියදු අනිකා හියුලෙනි කොංකම කබාවේ මෙබෑමියු දන්නා ෆුවේ කලි ගිෆාන් තියා හිබ්වර් ෆලේ දක්වාෆා තිය හුන්නේවි hama jehunu musibati ke bodu kamun toy ika ikman vidal wiye ahudinaka musibati nujhe e hajjaj miratan aswa idiyei tebamiu ge emmen ge buddiya kule hurasara kofe ena ai islam gin ena ge mudakol mitan dohedagin diumate ikantan ena rangala kogin ediyei nun heje sababure bola bakumiu mihaku emachan hastaveri vejje nama nuwata bakumiu ge hituweterega ebbe kale bekan hastaveri vevijje nama beerun anna mihuna kitame rangala kopis ebbe buddiyai kule je vidane Muhammad gifanu mihar hunnevi khaybar hippagin etange ghanima basware adi e yahudin ge asgifanu ge darikamadna kayan baldwagin ekamge ufalige
demi ba mihun ti khabarus igdan sai kiyafa tibba walan awham ba mihun efum mifrun sahha khabartan atweje dem fa salama sallallahu alaihi rasulullah ifan khaybaruga tibem berun kro yahudin etanga dangoan kurma bati bafe mi bati bevi kura goamige deba kro ebba hippem wanchate mige matiga umar gufan ge khalifa kama jihen dem istibuwe eha tanun anikka eba mihun gadar berwegin emmen ber kurba sham kare fonwadi biye fadakeve kiye rak fatah kurem mirasaki khaybara idadi gatuga madinain hare hadwadige rastaga onna yahudinge mihun tibe rashike salama sallallahu alaihi rasulullah ifan khaybaruga hunnawa fadak fatah kurawman islamge laskar fonu biye mi laskar diumun erasuge mihun horiha muda dukafa janagin sham kare diuma sulhawi jawbe tama uge mihun sulhaw tama aki madinain arre adduhoge rastaga onna yahudin tibe rashike salama sallallahu alaihi rasulullah ifan khaybar hippewum tama uge mihun ahar jizidigin islamge verikam darga timma sulhawi jawbe فتح وادي القرى فتح كريبو دم في سلامة صلى الله عليه رسول الله إكفان وادي القرى قات بيه يهودين كيما بوان أنقوا في نبامين في كيبان كيما قتم وتر في نوران قتم خيبرون وادي القرى ياي هنغرام كريبو أصحاب إكادناغن بداغن في وادي القرى كي مدينة ياي دادي كاريغا أون رشكيو أبو هريرة كفان روا كربته أورمين خيبرون إتو رسول الله إكفان قريبا ديي وادي القرى يتبه ituru ke igfanu eraruge hasaruga hatar dos bandin hunnebiye hatar doha faw emihun hangurame nokme jev den emihun islam dina gwala ba ekamun emihun manawi gatima hangurama fatto afiye dadi madu bayak gatul waira baji aman difwe erabes fathowe eraruge muda ghanima kuraba fa eraruge bingandai gasru debakula ebag mechen emihun ge atuga bahatta afiye eraruge berikan devi amr ibn sa'id ibn al-asr tama ge verikan devi Abu Sufyan ge derikan Yazid ate minayat tama ge verikan devi ena islamge Madina ya badage duwa hoye mikan kama fauga salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan ufa fagat kamga Madina ya rujwa wadagen fie mi emmeha kanta nimunumun Madina ge kadi ga tibegen dibunuha tambrakun islamna dutra de gadar beri dusminun ge udagutakun maris kajang nabiyya ya islam takun salami kurba fie walhamdulillah khaybar hippe mai umratul qadaya idimet gabi hangurama fahike sariyat sayyidina umar ibn al-khattab ila tarba ki makkayai dedvog rastaga abdaya ki faratuga ba wadiye ke abdaya ki makkain hatar dog rastaga wasanike tarbaga tibe hawazin wanga ge mihun sissa labba hangurama kurebu man umar gefan tiri sahabin ge macca bir kuraba fa fonu bi hijrain haibana aharuge shaba mahugitirege umar gufan datul kurbafa wadagin itangala nukma wadagin iru emi hunan islam ge laskarin anna wahaka ibigin farbataw ge maccan ara filagos visi bihaj vijje den umar gufan madina wadage magmatiga zul jadare kiye manziliga hunno nikon hilal wangha mihak danwa fiye mita dadi gatuga khasam wangha ge qabilai ge mihun ebawe emi hunai hanguram kurebiya kiyetoy umar gufan bidaluye tiyawakai hanguram kurakate rasulullah gufan ahur menakan amre nukurabate ahuren ayas mihuri ke gufan amur kurebi kami kurate zul jadraki madinain hamil ge durgawa manzil ke den umar gufan madina badagin fiye sariyat sayyidina abi bakr radhiyallahu anhu najdu karage dariyate ke tanganuga ule kilab wangha arabinai hanguram kureumak hama mishaba mahuga abu bakr gufan laskari ge macha berikuraba fa fonu biye ikagfan itana badagin emihunai hanguram kuraba emihun kur ebbak bajivegen fila du rakka vije anebak hayyer wiye kurakom mihun qatul bes wiye mi hayyer wi mihunai sabyai galimayagin ikagfan madina rujwa wadagin fi sariyat bashir ibn sa'd radiyallahu anhu fadakku karigat be murratwan hag mushrikunai hanguram kurebumak hama mishaban mahuga bashir ibn sa'd gfan tiri sahabin yamacha bir kuraba fa fonu wiye ikagfan emihun le hisaba badagin etanum badalbi emihun ge sufa sobi hui happa mihunaye emihun kur khabaru istima emihun bonefue mistakum bi farbataga matige mimosmak emihun mitako notibe hotte din ikagfan mitakiti ghanima kur bagin madinain emri wadagan noniko emihun khabar dibgen as hamal di hanguram fatafue emihun ge ginakamai islam ge miskol madkamun emihun gadawe emihun ge sufa sobi ta firkagin fue islam ge gina bekadun shahid vije
ಬಶೀರ್ ಗಿಫಾನುಗೆ ಸ್ವರ ಬೊಡುಕೊ ಜಖಮ್ವೆ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟು ವಡಾಗಿನ್ ಹೇಫುಳು ನೆತಿ ಒನ್ನವನಿಕೊ ಎಬಾಮೀಹುಂ ಗೊಸ್ ಇರೋಸಿ ಅಂಜಿರಿವೆ ಫಿನಿಜಿಹುಮ ಫಹುಂ ಮಡ್ಮಡುನ್ ದೇವಮುಂ ಕಾಲಿ ಗೊತ್ತಕ ಫದಕ ವಡಾಗಿನ್ ಯಹೂದಿ ಗಿಗೇಗ ಒನ್ನವ ಬೇಸ್ಕುರಬ ಫಸೇಫುಳುವೆಗಿನ್ ಮದೀನಾಯ ವಡಾಗಿನ್ ಫಿಯೆ ಇಕ ಗಿಫಾನ್ ವಡಾಗಿನ್ ಇರು ಮಿ ಖಬರಾಗಿನ್ ಉಲ್ಬತ್ ಮುನು ಝೈದು ಗಿಫಾನ್ ಮದೀನಾಯ ವಡಾಗಿನ್ ಮಿ ಖಬರ್ತಕ್ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಗಿಫಾನ ದೆಬ್ಬಾ ಫಿಯೆ ಸರಿಯತ್ ಗಾಲಿಬ್ ಮುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಲೈಸಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ನಜ್ದು ಕರಾಯ ಕಾರಿಗ ಒನ್ನ ಮಾ ಫಾತಿವಿಕೆ ತನಿಗೆ ಮೀಹುನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ದುಯಿಸತ್ತ ತಿರಿ ಸಹಾಬಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಗಾಲಿಬ್ ಮುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಗಿಫಾನ್ ಬಿಲ್ ಕುರಬಾ ಫಾ ಫಣುಬಿ ಮಿಹರುಗೆ ರಮದಾನ್ ಮಹು ತಿರೆಗೆ mi be kalun emihun tibetana badagin hanguram kuraba emihun baliwe filanduwe diuma fahu emihunge bakatta kai jamalta ghanima kurabagin madina badagin fuwe mi hanguramagi tirega usamat bunu zaid gifanu kafarak fahamu badagin denhama qatul kuraba fani kan yaqim wum la ilaha illa allah muhammadur rasulullah assalamu alaykum mi fadango afiye ikalegi mi bah belliyam net qatul kuraba afiye din ebe kalun madina badagatun rasulullah gifanu ekama hipla noe e wahku dakwa afiye उसामत दे नबिये ए मारस किलांग रसूल आए इकलेग एहंग एकी हम एकनी गातुन सलाम इबमते रसूल गइफान हदीस कुरे बिये का इगफान एना के हिफलागन बेली हिगे दिन मिहा के औल वेरिना मार्गे दिया देबा उसामत गइफान अलक मिनिमम कुरबान अमर कुरबाबिये उसामत गइफान विदालविये तिबन का इगफान हितंग अरे एकांत का फौगा इस्लाम वेवुन कमगा वीना होताए मिकंतो के वाहका मिलिया आए बावा दबाफिये يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا إلى آخر الآية سرية بشير بن سعد رضي الله عنه هجرين هبن أهر شبال موك تريغات إن ستيك صحابين مجة بشير بن سعد والكربافة هنغراميك فنبيه مفنبي عيانة بن حسن الفزاري مينا युम्नु वजबारे किया तनिगा इत बैक कोगे मदीनाया हंगरामिया तैयार कोंगले खबर इतु रसूलुल्लाह इगफान ई वडागनिगिन एमी हुना दिमा कुरे उमसे फाय के इगफान मिजस्करागिन एमी हुन उले तंगन वडागिन निरो एमी हुना मि खबर ईगन फिदा रक्कावे जे दिन इतंगन लुगावा एमी हुगे सूफा सूफित गनीमा कुरबागिन वडागन ननिको ए ओयानत बुन हिस्नु एक कोगिन उले एमी हुना दिमा विजे बा एमी हुना हमल देबुमुन एमी हुन बस कुडकों हमल दीफा अनिका फिदान दुबागिन फुए एमीहुगे चलें हयर कुरे बुनी देमी है के एदेमी हुनाई ए गनीमा यागे मदीना बडागिन फिए मिगनेउन देमी हुन इस्लाम विजे उम्रतुल क़ज़ा मिहरवे जुल्क़ाइदा महोगे इद्दु होगा सलामा सल्लल्लाहु अलैहि इतु रसूल इफान उम्रा बडागत व निको बडागिन फिए हुदैबिया दिया एम्मिहा इस्लाम मि उम्रा दी मसाई एफहर दिया मीहुन कुरे हम एकक वेस फासवे नहुरमन अमर कुरे बाफावे आदि एफहर नुदा इत बैकवेस के इफान गलिवा नुक्तुए मिदतुगा अंगेनुनाई लक्दी नुजा बड़ित फिर हेनुगे दिहास मीहुन दिया कमगा बिये मदीना के मच्चे बिरकुरे भी अबू रुहम कुलसून बुनुल हुसैन अल-गिफारी बिके गिफाने मक्का का कतलबांग हदुय कमगा फस्तरस ओग गेंदे बिये हंगुरा में के हथियार तकाई दहना तकाई लोंसी तबिस गेंदे बिये आहुगे तेरेन सते का गेंदे बिये मिवता कंत कुरे भी कुरे शुंगा के मीहु गदर बेरिवे सुल्हनामाया खिलाफ जन्म रक्का तिरे योडागत मते जुल्हुलैफाया हमें बडागिन फा अस्वारुं कुरिया नेरु बैफिये एमीहुंगे मच्चे बेरी हुकुम गालिबी मोहम्मद बुन मसलमत गिफाने एक फातुं हथियार ही फी लश्करी नेरु बैफिये मि लश्कर के बेरी का लेवी बशीर बुन सऊद गिफाने दिन सलामा सल्लल्लाहु अलैहि इतुर के गिफान मितनुं इहराम बनवा फरउगे मगुम बडागन नोमुन तलबिया बिदालवान फटवाफिये दिन इस्लामुगे एम्मे तलबिया कियुवान फटवाफुए दिन मोहम्मद बुन मसलमत गिफान अस्वारुनागे बडागिन मर्दू तहरान नुकमे वडागिन फिए मितनुं क्रैशुंहाग बैकाई बदल बेगिन एमीहुं अहाफुए तिबामिहुं तियागुतंग अस्तकाई हथियारागिन अन्ननी कुंकम काहिये एक इगफान विदालु ये मारस कलांग रुस्सेविया मिरेग फतियुगा इतु रसूलुल्लाह इगफान मि मंजिल वडागिन फाने मिहिम बेगिने मिबामिहुं अवसोहम मक्का यगस क्रैशुंहाग एमीहुं मि खबर दीफुए मक्का एमीहुं वरबड़ा सी बिरगंजे एमीहुं बुनेवलें फराफिए हरमें सुल्हानामाया खिलाफ कमी कुरिये मुनियाए एम्बीर एवतन हथियार तकाई अस्तकायगन बडागन नोनी अनिका किए बिगन बावे एवतल लस्कर गोयागन हंगराम कुरबाम भी कोंकम का हिये मिवाह के आगिन मुकरिज बुन हफ्स मक्का के बडुंकुर जमाअती के मीहुना के नुकमे इतु रसूल इगफानाई बदल कोफिए एर के इगफान हुन्नवी बातुन याजिजे विके मंजिल गए एमीहुंगास de nebiye kalikfani tupro irwes adi borfuru bi fahmes qadare kuraba be kalikiwe none
එහෙන් වීරු හංගුරාමයාගේ හතියාර්ථකයි ලස්කරාගෙන් කලිගෆානුගේ කවුමුගේ මිහුණා දිමායත්‍ය වඩා ගන්නවනි කොන්කම කතෝය කලිගෆානු දිව්වි සුල්හනාමාගා වනි දතුරු වෙරින් ආදායගා ගෙන්ගොලේ හතියාරුගේ ඉතුරු හතියාරකයාගෙන් මක්කායන් අරවඩා නුගතමන් නුන්තෝය කලිගෆානු හදීස් කුරේබියේති මන් කලිගෆානු ඉරුතායි ඛිලාෆක මක්කායන් අරවඩා නුගන්නවා වීමේ මුඛරිස් දෙන්නවියේ කලිගෆානු කී හේෆුල්කම වෆාතිරිකම මෂහූර් වෙගම්බා බේකල් කීමේ දෙම් මීනා මක්කාය ගොස් අංගාෆියේ මහමුද් ගෆානු හුන්නේවි සුල්හනාමාගේ ෂර්තු නැතිගේ den salama sallallahu rasulullah ifan marru zahrana faaba wadagen fa hangrama gatiyar sakagin ebbe batun yajija fonu wafi etna ki makaya hamir ge durmin gawatni ke e fonu bi miyum ge macca rakatir umma disat miyum ge macca awsbun khadijil ansari mikali ifan beri kuraba fa fonu wafi den fe kura sonha ge miyum makka huskufa farbatta ge macca nukme jawe e miyunakan itu rasulullah ifanai ikali ifan ge sahabe kaljum ge fruga tawaf kuraba ulubatan balanti me fasihe nuye salama sallallahu ikali ifan hadita kuriyan nirba qaswaye wikiye oruge macca sawaru wadagen nukodagen fiye islamun kani wadagen itu ikali ifan ge batagen talbiya kiyamun gende ikali ifan makkayan ara wadagati saniyatul hajuna wikiye faratune itu ikali ifan ge oruge dagan hitpagen wadagen wani abdullah ibn rawah ifane nikali gifanu ehra riti haru adufulum islam dina sai rasulullah gifanu macca baraf furihimako madah kiyubamam furihim leme vidalom wadagane islamunge ufalige kolen nete mifad waqtuga sayyidina umar gifanu wadagannom abdullah ibn rawah gifana dimay vidalwiye e abdullah ye naras kedang rasulullah kurimat fuluga ekadang haram fuluga us gifanu dani linkiyam jawhadam tay mihim vidalwima itu rasulullah gifanu hadis kuribiye e umar gifanu ekiyatage tin kafarunge hita tun dunicaka bures asar kurum bodwane den rasulullah ifan abdullah ibn rawat ifan hadis kurebiye adi mihim beskiare la ilaha illa allah wahda la sharika lahu sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza junda wa zamal ahzaba wahda den abdullah ibn rawat ifan mihim bidalwan fattewum emha islamun alwarukum mihim kem faragin fuwe makka kankoltakam miadu ara ragin de mifad izzata ekga ituru keligfan wadagen gefulga tawaf kurebiye den safa marwaga hingawafa marwagi kariga hadita katlaba ihram kanduba isterful turkurabafiye mikantatta kurebir makka mushrikunge gina mihun tibi gaygaan farbada wachchen ara islam takun ulegetta deke kulibelate etanga tibigin kiyate ajabuwe mirasuga mihun waga dakkate madina de mihun tibeni hungas baljifaye eribe samaro buhtan dogtaye mikan dekere ule halwikamai wargatakan hiyoni geful watagen fullatake fume hinne salamai sallallahu alaihi rasulullah gifanu umragi kantakun awdi wadaginne fahuga ituru ke gifanu garihuga as umragi kantakun nimunu mihun kore duisata mihun batun yajija fonu wafa etangati mihun ge umragi kantan nimmo man annan angwafiye dem emmen as mihun ge umragi kantan furiham kofuwe salamai sallallahu alaihi rasulullah gifanu akkaga hunnevi furiham tindu hare midwas hamavi hatarwan dohoge mendurase mi wagut hama makkaage bodun kori jamaatike backwas kaigfan mitanga hunne unge mudden hamavije nunto edanna biye dinge kaigfan makkaim fawa wadagen ashab ekalnage madina datul fur kurba biye mi datul furga hamzat gifan ge dari kambalun makkaga innoniko madina egende biye maimun gifana ikayan fur baldagatu maimun gifan ki hamzat gifan ge ami kambalun ne mikamana innevi makkaage midatul fulga walakin makkaga hunnawa ikonaya ikawan ballagin madina gindawafiye mimamunatu gifanaki hilal mangha haris ge dari kamalike salamai sallallahu ituru ke gifan emme fahum kawani belli be kamaliki mikonaya mihatanam isiratun nabawiyya ge timman baage furtama jildu nimniye walhamdulillahi awwalan wa akhira miya jehuna ba ferifa onahuri hijrain abwana haruge wahakene sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هجرين أبوان أهر خالد بن الوليد غفاناي عمرو بن العاص غفاناي عثمان بن طلحة غفاناي ميتين بيكالون إسلام وداغتو خالد بن الوليد غفان إسلام وداغتو غواها كم فدين روا كربته ahurinnai meduga maris kelange tedumag dekkiyomang irad kurbi hinduga ahurenge hitan islam deenuge nuru aswadi je ahurenge hituga hingam parafiye ahurin muhammad gifanai dekola mihanguramata kurairu hama komme hangurameyakun emri annani kommes dere dibgenne
hadi ahor menami ulweni ebbes gotakal nonkam ga hitan aramis eba jehe ekali gifanu ekantan hattaves dani duhe duha kabre kuriyaramunne mizatu fikurta bodwe fa hutta ekali gifanu amratul qada bodagatum ahorin makkain faba fidejeime ahorin akhu walid ibn al walid uleni islam wegen itura ekali gifanu ga arihuge ena ekali gifanu ga arihuga makkain as uniru ena ahorin hodangule nufenunima sitiye lefa gega baba fa hingajje ekali gifanu makkain kodaga tima ahorin makkain as walidu e siti bediru e sitiga bismiya fa lefa ve timan deke emme bolu ajaib kamaki bebe islam dinu ga ahuri molukan negonu kame bebege buddhiye ki hama bebege buddhiye efada buddhiyen hori hama ekakavves midinu ga hori maakam banghanawe ginne nuwani nyaye isu rasulullah ifan bebege wahaka eswiyati ahoren bebe hodam barang unime ekal ifan hadis kule biye kajegi bebe yaki hewnu ba waki nuwaha moye nune enage ehera kuladana kama imolukam mi maang islam dina nasru dinumuga heda qur'ane enama enaya kiha rangalu wi seyye bebebe beyatwi deten umurun dengetteniga dibigane veto belun hadaha rangale alifa misti kiyaba islamu rai rasulullah gifanu aliya diyamuge hig ma gadavije mi fikuruga obba ere nidifa huwa fenum feuni walad dati jangayiyaku terega hurefa ali hawasa tanaka nukuwnatiye den adi wakin e fikuru bodwegen hutta sofwan bun umayyata ibaddajogen bunifime e abu wahbaye mihar muhammad gifanu ekanta kuriyaramun gos arabinai ajamige maccan eherage matiyeri wani nun heye ehem biir den ahar membes ekali gifanu tababi kamaku laden nete ekali gifanu ge maakami ahar minges maakan nun heye ena bunifie ekali gifanai tabanuwe ahoren ekani hunnan jehunas ahoren nak tabaye nuwahrime khalid gifanu vidalwe ಅವರಿಂಗೆ ಹಿತಂ ಎರಿಯೇ ಮೀನಾಯ ವಾಣಿಯುಸಮ ಮಿಹೆನ್ನೆ ಮೀನಾಗೆ ಬಫೆಯಾಯಿ ಬೇಬೆ ವಣಿ ಬದ್ರು ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಗತಲ್ ವಿಫಾ ವಿಯಾಯೆ ದೆನ್ ಅವರೆನ್ ಮುನಫೀಮೆ එකමක මිහාරු එම්මෙන් නවස් වමන්දා ගොතික වාහක මවස් මුනදී දෙන් අනිකා අබූ ජහල්ගේ ඔයික්‍රීමතයි බද්දලෙගෙන් හම මිමේරම වාහක දක්කා ෆීමේ මීනා බුනි විසම සෆාන් බුනි ගොතරේ මීනායයි වක්වීතනා උස්මාන් බුන් තල්හතල් හුජබියයි බද්දලෙගෙන් හිතන් එරියේ මීනාගේ විකරකී කොබෑබාවේ හිතන් අරාෆාමේ උහුද් හංගරාමාගා මීනාගේ හතර බේබෙන් අතුලි හඳා මිෆා හීවිජේ මීනායකාස් මිවාක දක්කානේ බේනුවේ නැතේ අනිකා හීවිජේ නානා ඉගේනි දක්කාලීමතයි මිහෙන් හිකොම් මීනායා වාහක දක්කාලීරු මීනා හුන්නේ විකම්ගා වනි අහුරෙන්න බුරස් එමගුන් කුරිය නුකුමේ ඉෆාකම්ගා වෙජ්ජේ එනා විදාල්වියේ අහුරෙන් මියුලෙනි ඉස්ලාමා මදීනා එදාරේ දෙවෙන් එක්වා නුකුන්නම අන්නාරේ තේදුමගු ෆෙනුනීමා එමගුන් නොහිඟා තිබේනි මොයන්නේ ahorina makkain kaligifana kurin nukumawijji kamga wejjiya kaligifanuge intizariga emeni taniga hunna hutime kaligifana kurin nukumawijji namoes ahoren annandin itanga hunna wate daturu qurani deverin ekwe den erege fajrudi iru ekkada waudu kula tanun demi hon baddal wegen daturu quran para fima haddaye kiya hisaba dietana etanun amrubun al-asifana ibaddal wejje ahoren salam goada fa bunfime e rahmet riyaye tiya daturu qurani kontaktoy ena bidaluye tedumag aje fenunima ema uga nohipatta e fenunu tedumag nohiga tibeemi itihad way bandin heye afare midani islam dina banama muhammad gufan gariyate den aharmen timmihun ekwa datur gofa madina yadiye amr ibn al-as islam yoday gotuga wa ke gufan mihoden dakwate eke gufan bidaluye khandak hanguramen awji wigin aharmen makkayen ayro aharengi hitumbes den aharmen nakam muhammad gufan kai dimakokin kuri ere kate nete den ahoren makkayen asfa ahoren nai ebbaswa ekwa ule mihuge gatuga bune fime mihar den muhammad gifanu ikanta kuri aramun er dani ma warakate eka gifanu ginadwe bes nukuraba mi makkaves appul daruga labba faane kami noinge kamen none e bir ahoren nafennani etan nodeke ahormen habus kariya gos najashige hiya daruga timme muhammad gifanu gadwe wadagen mikara milku kuraba finama ahormen eka gifanu appul daruga timma bure e najashige appul daruga timmum bes hita ma fasihe ekegman baji wadagen ekegman ikanta nimijjiya annan hitan eri rakun awde dantai mige macchen ibaswe qastugogen najashiya gendiyama warak gina vetanta tayyar kogen habus kariya datur kafime aharme makkaga faulkula gotaki najashi garibati be islamun debato dani kamge dem migos najashi raruga uleta duskulakun erarun amrubun umayyat ad-dhamri fenije e itur ekegman ge fekkol kagen najashi ariyan askin ulini kambes engije er najashiyai ahoren bes wani wara khawaso eginne en kamun najashi ariya gus denne vije manik fanu e islamun tan nodebitanga miharu askin evre amrubun umayyat debani namaskar ngaltoy
Muhammad Gifan Qurayshun haage hada bayak maru bafiye e mihunge badali hifma Qurayshun haage mihunam fonuwan ena libene nama kiha rangalutoy mihinga denne umun najashi warak kofaisugin ahringe angamatiga jaswafa vidalwiye ebe kadeku ariham Musa Gifana Isa Gifanuge arihan anna bodu namus asasuri be kadek fonu bi rasulek wi tibamihun badali hifan den heye tibamihun kale hite vismenne baku ahrenna kunu dikme Anguramaga qatulwa mihunaki ebes baku badali hifa bayin heye Adius fahe heyaran wani hije. Aholen tanna afime Muhammad Gifana ki ham tiya vidalwa pa be kalitoy. Najashi vidalwiye maras kidan gandifa buname ek Gifana ki maras kidan ke fonu rasulay. Ye amraye khalige mekam bodkamaye ahorenge bahin ahani biya ek Gifana tabawe iman bahre ek Gifanai dikolwa ha baku macce ek Gifanu faalwe Musa Gifanu Fir'aun macce gade ifadan gade wala ganno awte. Aholen tanna afime Islam dinu macce manikfan alguna baatu hippa faantoy najashi aayke vidalfa dikure apruga hifa baatu hifa islam ejime dim madina dankama qastukogin hijaz karen as madina daniko khalid ibn al-walid ay usman ibn talha ay badal wegen timmihun ekwa madina diye latifatu tabi'iyya bekale ko apru machan islam wadage sahabiyya ki ko bahe ehunu nama tiyi najashi ge apru machan islam wadage amr ibn al-as rifane ibn hutte Dimfe mi timbe kadın Medine badagin. Hazreti ki etana faba badagin tana Resulullah ifan ashab ekadın hadis kurebiye Makka ge megal kudi wegin annan parafiye. Meni timmihun İslam wegin es Hazreti faba je. Khalid ibn Walid riwakurabate ahirmen Hazreti faba hina tahir ve feran jagin itu Resulullah ifanai badalwan diman hinga getana. Ahrengi akhu aliday adi ashab ekadın ko cemaati ki bekadın ahirmen istikbal badagin fiye. Walid ibn Fiye avas wahre Resulullah ifan tiba mihun ge intizariga eba innebiye. Den aharmen avas awan gaba gos itura ke ifan faawan pulu durum hinibarna kurebiye. Den ahren ke ifan nabi kam ge salam ko bay'at fafime. Ke ifan waram monfu ajkama ekwa salam rad kurbafiye. Den ahren de neime ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ke ifan hadis kurebiye ke ifan teduma go dekki kam macha maras kelagi kiben hamdu kurabame. Kaligfanu ge hori buddhiya ki hemaga kaligfanu goyagin asvedane buddhi kamga tim kaligfanu ihab sifur kurabame afren de nime e maras kidan rasul ay nikame chala kaligfanai dekolan hanguramaga qaimui maidan taw ge fafata fustaito dua fur kurabun edeme ikaligfan hadis kurabiye al islam yajibu ma qabla islam waki e kurige huriha fafe kinida kamke din Osman ibn Talha gfanai amru gfanai islam je ahirmen islamun fahu iturake igfanu garihuga hanguramaagi kankama ahirmen kuriyarati be baykamga noni nomo Abu Bakr fanai Umar gfanu garihuga wes ahirmen hama ifadaim vimo Zubair ibn Bakkar riwakro bate Amr ibn al-As garihuga edwaak mihaku denneviye ka igfanu ge tiyahuri buddifulge tunukama ekuga islam din qabul kurebun eha faswi kebetoy eke igfanu idalwiye ahirmen lewle tibi ahirmen bure adi buddiya ma kuriyarati boreti farbat takiffa beka ekwe eru aharmen hingani emihun ge darune aharmen buddhi kuran jehuni emihun awadiwe diumunne dem buddhi kurima feenu hagga tabawiye emihun fahe egotuga ediyei emihun ga buddhi netigen kaman he nonike eteduma ki maras kena ge fonu ba norike Umar gufan khalifa kamga misru hippevi Amr ibn al-As gufane misru ge welkamga baragina zamanan hunneviye eke gufan aharwi Umar fun nodiha ahru mafa hijrain saali istimana ahruge diwawigin we Amr ibn al-As Madina wadagan wane duwahuge reganuga hadis kurebiye madama hakima islam wan anna hotte fay Khalid ibn al-Walid gifanai Amr ibn al-As gifanai Osman ibn Talha gifanai mitin bekal ni jahiliya zamanu ge yai islam dinuga namfru ufujigen ba main ashrafunne e bekalunge maikama meduga itan hadis barid wegen be amma Khalid ibn al-Walid keligfana ki kafirunga macce maris kajang uran damwage tunu kandikam gawe enamun nandirgen we keligfana mutage hangurama ge jay Abu Bakr kafanu khalifa kamga Hijaz karaga abi hangurama to ge jay Iraq kara hippema fetti kolmati ge jay muri sham kara hippem ge jay mi hangurama to ga kure bihibar fly ibn Nasr ki mashhur kankame Khalid ibn riwa kurabate itu Rasulullah igfan umraye be wadagin istighfar turkure bidwahaku eka igfan ge istighfaruge kurmatful faratuge istighfartaka gastukogin ahre negime e istighfartaka bani mitakiya ga har ko fe mitakiya alagin nei
nasru nujibe hangurame ka nudame mi takiha neti emme duha hangurame ka nukweunati rumi gatuga hayruye Usman ibn Talha gifan danne fahe ei usayuge Abduddar ge Usman ge Abdul Uzza ge Abdullah ge Abi Talha ge dalika ge Usmane mikale gifan ki jahiliya zaman ge yai Islam dinuga geful ge banderi kan kuri bekai ke awhar wi ajnadin ge hangurama ge Islam dina bara nasru debi gadapad fahudewani ke e rusure adi ad danem bes geful ge banderi kan onnani eder kol ge mihunate faradiyallahu anhum wa ardahum sariyatun Hicrein abban ahar ke safarma ke tirega selamay sallallahu itu Rasulullah ifan Ghalib ibn Abdullah al-Laythi mikale ifan lashkari ke macam beri kuro bafa khudai ki etanga tibe madluh banha arabina hangura maklo mafunu biye khudai daki khudai du kari gawa tanike khudai daki makkaya madina ya dimadun madina ya gatu gawa tanike milaskar datur ko fagus khudai dai dadi karin hasibun malik al-Laythi ya ibadal wegen mikale hifa hayr ko fue मीनायकी इस्लाम के बराबर दुश्मन के मीनायक इब्नुल बरसोय के मीना हयरकुलम रफिए अहरंतिया हयरकुलई अहरन इस्लामान दानी करे बेखजम बिदाल विजे इस्लामान दियकस एडियक हयरुगा हुरमकुं माकबड़ फरवाजे नते देमी बेखजम दतुर करबाफा वडागिन बनिल मदुह वंहा एमीहुं के रटा वडागिन इरु एमीहुं बी फरबतव के मती गए मी बेखजम एमीहुं के सूफा सूफिता गनीमा करबागिन वडागन ननिको एकाउंगे मीहुना खबर वेगिन हंगुरामे तिजार वेगिन बरगिन मीस तंगतवेजे एकमक वीगत की फरबद मतींगा सारी की गदकम एकाफरुनन इस्लामन तिबितनन अवदेन नेति बंदवेजे मिहिन कमम बामीहुम बले बला दिकेन तिबा इस्लामन बामीहुम मुदातन हिफागी मदीना दतरुकुन अदीजे सरियतु गालिब इब्न अब्दुल्लाह नसराई नसीब दिबिगन मदीना बडागतुम अनिका दुइसत सवारुंग मच्च बिरकुर बाफा फदकु कारीगा तिबे Murratu anha mihunai hangurame fonu wafie mibamihu naki Bashir mun Saadu garihuga dia emmenge macca gadave ebe ekalum gatul kula mihunne dembe Ghalib ibn Abdullah laskaragen datur kula ba murratu anha mihun tibetana badagen emihunai badal bi hinduga hangurame safadwa emihunga macca barab bargu da khutbay bidarwiye demmali laskaruge dede mihun kari kuraba basiba ba bidarwiye tien komme mihakume තිමාගේ කාරීගා මිබෙහෙටි අනිකාය වණවාගේ බලාගින් එකුගා හංගුරාමා එකන්ත කුරාරේ අහොලෙන් තක්වීරු කියවම් එම්මෙන් එෆහරා තෙදබෙරි හමලයකුන් හමල් දෙරේ දෙම්ෆෑමි දස්කර කාෆරුන්නයි දෙබි හමලාගා හම එම්මේ කාෆරක් ෆිලාගින් දිය නොදෙබා බයි කාෆරුන් අතුලුවේ බයි කාෆරුන් හයර් කුරබා මිහුන්ගේ මුදලායි හයර්වි මිහුනාගේ මදීනා බඩාගින් ෆිය මිගනීමයින් ෆස්බාකුල එබ්බා නංගවා ෆබෙසීමා හංගුරාමේ දිය කොම්මේ මිහක දිය ඔරායි එත බකරියබිය සරියතු ميهروي ربيع الأول تريغا سلاماي صلواتي رسول الله يفان كعب بن عمير الغفاري مثل يفان الأسكري جمتش بيركو ربافا الشام كراجي ذات أطلاحي كيه تنقاتبه متنصر عربين بيكاي هنقرام كلهم مفنو بيه إتنان كيفان ولكن باللي بيرو أي ماغينا بيكي إكماكو هنان كيفان إسلام دينا قوالبا مباميهم إكماي لكولو بيرو هنقرام كون إسلامون إمن شهيد كفيه إترين بليكن هنوي كيفان ونهم إكاكو سلامة النوير Gayfan mi khabaragin Madina badaga tima adi adun laskaru ginukurabba fonubang ulbaniko emihun etangalu dukafa sham karage etiren nga jiwag iwadagin ekan hutwafi ghazwat muta mi harwe jamadil awwal ma gitirega salama sallallahu rasulullah ifan laskar tayar kurabba itru kayfan busrag amira fonu ifekulagin wadagin azduanga hasbun umar qatil kula mihunai hangurame fonubiye mi laskaru adad tinha he मिलस्कर के मैच ज़ैद इब्न हारिस इरफान बिलकुरवाफा हदीस को बिए इकल इरफान कम विजना देवी की अबू तालिब जाफर इरफान इकल इरफान कम विजना वेरी की अब्दुल्लाह इब्न रवाहत इरफान देम मिलस्कर शाम करे दतुर कफिए मिलस्कर दतुर कुरमान इमिहुनाई एकगा इतुर के इरफान संगल का हिंगवाफा वडागते एबे कलनन इतुर के इरफान कुरबी वसीयत उतरेगा मी बसफुरत बिस हदीस को बिए यबामिहुम मारस्किदांग तिदमोगा हंगराम कुराहे इकदांग अदावतिरिंग अतुल कुराटे जबामीहुं इकरागा फलीगा दुनिया की खंतन दुखफा अलकन कुराटे कियागिन तिबे फादी बेकाई बदलवाने एमी हुनाई फरी नुगन्नाटे अंगिनुनाई कुरखुदीन नुमराटे गस कंदा बिनाता मुगुरान होदाटे दिफाइम जस्कर दतुर कुफा मोताय के रफ के कार्य गोस नुकमे जे मिरफकी कुरके के तंगलु के रखके ई शाम करागे तरहद के तनके मिरफकी हारिस बिन उमैर शहीद भी रहे
Mitanam milaskaru as nukin iru erarge mihunam mikhabar igen islamunai hanguramiya romin laskarung eta bekai mutanassir armin eta laskaring ebe tayyar vefawe demi bekadum kurbani kamaka meduga mashwara kurbafuwe ei mitanga tiwegen madadu edi madinayan engemai nuata hangurama faragatumai mi degotum kurimit kurambi gotkai medugay mi mashwaraga abdullah ibn rawahat idal vije e khunnewe aharmen edigen ule maakam fennan hedima ikaman nurhen vi heje aharmen kore komme mihaki shahidun edigen ule mihukam ga nuwe heje aharmen hanguramakum miuleni mihunge ginakamne nune marskelang aharmen maakure islam diinuge maakama barune hangurama kurima oti nuhanu heoyegen ba degote ei enna shahidume enna gadawme basfurtakan emmen adehe tiye tedfule algulmenge baki sam tiye go afu demmi hibbarugada man islamun anid woge henunga hangurama safada ifada bol daskarai hangurama maidanuga baddal kofuwe nibamiyuge birmad kama hibbarugada kamun rominge sardarun tan hayram biye hangurama ge udi emme gadiyan embrigen iruga islamunge amir zaid ibn haris gifan shahid wejje den abu talib ge jafar gifan dida hippafiye ikade gifan wara riti hibbarugale me bidalwamun kuriyan nokma wadagin laskar samaj kuraba hangurama gad kurabafiye irukole bitana ikade gifan shahid wejje den didaga hippevi abdullah ibn rawahat gifane mina laskaragin fata jeilman hifru kuraba fame hibbarugale me bidalwa kuriyan nokma wadagin maidan garam kurabafiye kura irkolakun shahid wejje den islamge bay mihum fargastifa dubaganna permun agabasmun amru gifan gwalibiye makalako e qawmuge mihunne fargastifa dubaniko maruma bure tahir wefa moli kurmatlagin oleniko marume tiya dubani kiha duwak duniyega tiben kama bawe demme bay mihunge kuriyati mihun kulakon ebelafa khalid bin walid amiru kan difuwe mikal gifan didiyagin kuriyan nukumadagin nara kurban fette mon islamge laskaru anika intizamwe milaskaru gelmun salami kurbafiye Nihar irosi debamihun wakiwa mis jehije. Tinghas mihun illaka fansas has mihunai dimakogin kuriyarani konfadekun heye ekamaku mirevis ufa fagid kamai hibaikam fenani islamunge laskaru geterene re debama ekuga islamun takbir tahlil adu wara gada kole anedduwage hendunuga Khalid Gufan daskaruge tartib kuriduwa hai wara khilafa agwegota atruba amnu bafiye wakiba kanakibe kuri fahata amra safhadu afiye migun hedde onnai Rega mibamihun onu gettakun rominan hiwi islamge tere rega madaden as daskaru ginas wikamge mihin hiwegen bamihun kulliyekan hamalde kare nurne bitambroga Khalid Gufan kurebi kamki islamge daskaragen sahrage tere fahata jihwadagen fa anika safaddu afiye rominan hiwi islamun evleni bamihun sahrage tere nirbahatta fa wasagen hamaldi baddadan kamse mihin hikok mibamihun jehuni rasai gata fahatare Eru mikafarun tibi iyega islamun kuri hibbarai deki kuladana kamun meeteli birweti ifame. Migotun debamihun bakiwe fe umun Khalid Gufan islamun ge laskaragin adiwes fe jihwadagin fiye. Mutak hanguramagi duhuga salamai salawadi Rasulullah Gufan Madina ge miskitan nukumadagin ashabu bekaluna gwaadman amur kurba fiye. Demmi istakun getireyin as-salatu jami'ai gwaadibumun ashabu bekalun etan mitanun badagin miski furije. Den itu Rasulullah Gufan minbaran arawdagin iru kale Gufan ge delofrum karuna fod ohre emmen hayran begen tiba hadis kurebiye e mistakunnewe heu kamigi dorike mihen tibfar hadis kurebafa kure hindu krakan hunnafa hadis kurebiye e mistakunnewe mutaye kiya tanga hangurama kurati ba mihum ge laskar madas kelang ahrinan ge badakwe e ba mihum waran hibara eko dusminun nai baddaliko ehra ba hanguramaga Zaid Gifanun evi shahide enayet bamihun astaghfar kurate den didaga evi Abu Talib Jafar Gifane nohanu gada hibara eko kuriyan aramungosfa evi shahide enayet bamihun istighfar kurate den evi Abdullah ibn Rawahate laskar samaj kuritana evi shahide den didaga evi Khalid ibn al-Walid enayeki amir nune enayeki amilla amirke ekmak enayeki marskelange kafarun gamachan uran dammaage khandiye ei rangalo mihike iswaminge devi nasragin kafarun balikofa laskaragin ge salami be demmi marum fa wadagin Jafar Gufan ge gandwara badagin mi khabar de bafiye Jafar Gufan ge tupur be frun gennawa be frun ga firumma heddeviye Jafar Gufan ge ambika malum ki kurban heddema hadis kurebiye monuga anutala libas nuida rikas warihame Jafar Gufan ge ambika malum Asma bint Umays ge ikban riwayagin be Jafar Gufan shahid idwa sallallahu alaihi itu Rasulullah Gufan
ahremen tibe giya badagen hadis kulebiye asmawe Jaafar ge kudin ko bahiye den ahoren e kudin genama eki kudinga wakiwakin bosdiba firumma fa kis kurbati fene den ahoren de nime e makran rasulay Jaafar gufana fa kame vitoy ayke mi Jaafar gufana ena ya ekwa an diamiruna shahid wejje den ahoren roegen adak itanganu ge anghenun jama rom fatafuwe den hadis kulebiye huturu echen nukia monuga nutala libas nuida rui kasfarwajinite den rasulullah gufanu ganwar badagen fa Armin ki gegiya ere kane takiti kejefanu ganurga tayyar kurbafa fonu biye mutayib ki unutanga bi hangurama ki khabaragin emme furtame madina badagati ya'la bin umayyah gifane ikajefanu khabaragin madina badagatun salama sallallahu alaihi rasulullah gifan hadis kurebiye etanga kantan higitto ke khabarta kajefanu aharmena kiya deni he nuwata ahrin kajefanu kiya deni hiye Ya'lad nebiye adikiyetoye kaligfana imedga awulmenge yaginkan ituru mattaka kaligfanu kiyadebun edemoy den salama sallallahu alaihi ituru rasulullah igfanu edwoge huriya khabartakum pattawagin mihar kaligfanu meni manzilega daskragin eba hunnewe nisaban hama ebbes kamin uni nukurba hadis kurba afiye yauda sadaqta ya rasulullah ye bidalwan hunnewiye den yafaw detin duwakun kaligfanu daskragin madina badagin fiye kaligfanu ituru rasulullah igfanu barat ta'rif kurebiye munafiqun ge mihe ko elaskarge bekalka dimaya mitvi rumina fidagen amihun taye mihem boniwa ka aswafa itu rasulullah ikfan hadis kurebiye emihun ki fidagen amihun none emihuni fahad jehi kuriyara mihun al hakim riwa kurebiye mutag hurama ga khalid gifan dida hippagen kuriyan arawdage duwahu islamuna difawri hibarai fambar ki aday kamen none khalid gifan kurebi hangurama yi mihun hayram wafad hangurama ke Dolo jakka mihuna bureves gina mihun ti vidaskar kai tinhas mihun dimako kuda irkola ki terega eobbodu daskar fata jassa etak gina mihun qaturko e mihun ge eta fail giya kai eta mudale ganima ko fa irosi andir wegen qawaidu ga matin daskar wakiwi iru islam ge teren shahid wi kam gawi bar mihunne kafirun ge teren qatul bi mihun ge adaden ehwe enwe madan oti qatul bi mihunai zakham wi mihun eli furifa henne mihangurama hinji hajjos bandene mihadduge teren hangurame ge gotuga hingi duwahaki etin amirun shahidu idwehe mihangurame kantan itu rasulullah ikfanai ashabe kanunai islam dinuge bod mu'jizati kamga wiye rominge mihun islamnai medga birwete ajabegen bahata dakam parafuwe walhamdulillah abdullah ibn umar gifan riba bate mutag hangurame ge duwa habir dilaskar wakwima islam kure madana betibati mihun ge khabar bejman hingi mihun ge terega ahorin ekaw kamga wime Ingaliko Jaafar gifana ibadal wiru adika gifanu ge furana fur hotte de epulun kure apple nese gwajima hinifur adwafa vidalu ye Khalid gifana sabahe Islam ge laskar rangala samal kofiye den ahurin den nevime fenfodu hippan utoye eka gifanu vidalu ye timam mihuri rodi ate timam ge addane fen alafa anga fora faruga bhatta reve iro senen duniyega otibiya boname den e addane fen ala bhatta fa aharwen ediye kola goswa annam beliru Jaafar gufanu awharije eraku adi ile nose den aharmen beliru ekali gufanu ge ga kolga khandi etifarai jonsi etifaruge noadiha etifaru arafa hutte radiyallahu anhu sariyat amr ibn al-as miharuge jumadil awwal mahuga itu rasulullah gufanu nan iwadagen fiye wudu'at manhaga bayakumihum madinaya hanguram koloma mistakun jamakun ule mihem begem bibami hunai hanguram koloma tinsateka sahabinge macha amru ibn al-as kurba fa fonu biye milaskar ge terega muhajiri ya bekalun kure ma bekalun be milaskar be kure mafahu alika muhajiri ya bekalun kure duisata bekalun macha aminul ummati abu ubaidah gafan be kurba fa amru ibn al-as ge madad ka fonu bafiye milaskar ge terega abu bakr gafanai umar gafan besbe mi fahum midia laskar gos amru ibn al-as e dusminun tivetana bada nuginne venis magmatin badal kurba bafiye den midibaya laskaru ekwa daturu kafa diyairu edriyako manzile ka faaba tibe laskaru ge mihun ajfaan andam firmun amr ibn al-as mikam manakuru bafiye umar gufan mikmai munkiru wadagen wahako dakwafiye abu bakr gufan vidalwiye e umar gufane ahurmen emmenge machan amr ibn al-as ikuru bafa rasulullah gufan fonobi ke gufan ahurmen nabure hangrama ge kanta datum bodwana tiye ena manakuru ba kamen e manakuru bani kommes hikmata taka kamga noni nwane aharwenan oti berimiha kiyamamume den umar gufan e akfur hutwa kiyamantir wejje den fasateka sahabinge laskar gos
Dusminunge raruge kariye faba hanguram fermum waran abah dusminun bajive filan dubagin fiye niba mihunge huriha muda islamun ganima kurba fuwe filan dia mihunge fahatum fahad yuma waga de kolima Amr ibn al-As mikam mana kurba fiye dem jaskar Madina datur kafa ay magwatiga wara finga dariyako Amr ibn al-As ihtilam me junub wer wegin hunno afa fatih idal vije mirege mi finiga femra ifnama tion hajak vedane ما رسكلان وحي كربني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مبدئين مهم بدعوة تيمم كرباكين فتش نماذ في الكربا فيه دمي تذكر مدينة آبا قطقا إثر رسول الله إقفان عادف لكم غاوا فدائن إمين كرين لسكر فريها خبرتن أسوانيكم مننگ خبرت بس درن مافوه دين إثر رسول الله إقفان مكان كما مدغا أمر بن العاص بس لكي كبايتو إقفان كرين سوال كرين بما دني بيه ere etanga ajfan endu manakulai etanaki adawati mushrikunge rafiki kari tanike etanga alifan endumun emihunan engumai adi eha madu alifanin endumun milaskaruge madukan igenetiye anguramage doga bajibegen dia dusminunge fahatum fahadium manakulai emihun bajibegelde fasih kamun emihunge kamine filatibun not emihun alun kuriyara kehijinume bedane kan ikhrigin batiye junubber haliba Tayammum kogen namaz kulai eregi finigad kamun hinagatuman nukuladana vima fen huttas hukumuga fen netuni kamuga mimbar kogene maris kedan wahi kulabafa wani wala tulqu bi aydikum ila tahlukati fadaine wahi tu rasulullah igfan mi jawabtan aswaba hiniwarna kurebiye adi kedi igfan ta'rif kurebiye miis qur'ana ya hadis rangala filati be mihunge qiyas kamda kamge ed dalile